بنا ولن باب بيكونونتو أني كلم باب الوائد والاقتصاد فيه حديث فلانا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأن أبي اليقظان عمار بن يسار رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول الصلاة الرجل واقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بالميم مفتحة ثم حمزة المكسورة ثم نون المشددة، أي علامة دالة على فقهه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيت نسو هجرة بكلاني كمناني أن بناني نسبة شهر الربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسويني ودورناي. ميلادي نصاروكا جاتي بافلاني مغاني كلي سانكالو تانا بسويني وتاني كليناي. أمبي باكو جيكورني غرفولا مسجد السلام كونو. درس إمامنا النووي رحمه الله أكا كتابكم رياض الصالحين بندمي ناكو كواجلك أني كواجلك حكي كواجلك حكي أكنا چايا مغوكا كواجلك حكي أبا كنو أكا سرنا. أني حديثو دوفو كتمي بحديث من كلامك والنبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما. كارثة من أبي اليقظان ما عمار بن ياسر ولك جيكابو فلا بما أنا فا ni adendo de togo ni arabu benin ke idem folo ibo togo da ikako abu fulana akakuniya de ninye utumba ولني نيني. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمار بن ياسر كو علي متشيدن دا تشيدن بافو إن طول صلاة الرجل كيكا سلي جناني معنى كسلي جنا أبي بري لا أمبنا بري لا تيجي سلي جنا تشوف مندو سلي جنا من بتشيدن كسونما جنا من تبو تشيدن كسونا كونو ko mogo ka salli janyali ke ka salli janyali wa qisar kutubatihi ana ka kutuba surunyali ma innatu min fiqihi ni nyeta man sede kairana ko tigi famulendo dinala ni hadisan sababu bala. Ammar ibn Yasir dondola aye kutuba de kala kutuba surunyana kutuba mi kuma munu fora la mo yen nafa soro la yu famu kutuba amajanya ajigina kutuba ka ukama abile khajani ika kuma nunu surunyana ufamura antum ba fe ka janya katemeninka oda to yi hadisai nati akunya me cide ma ako mogo ka salli janya salli jumai ninye juma salli mogo ka juma salli arakan fula aka janya ka teme ka kutubaka
kunna yoye mogo law yetta man she ko tigi yedina famu fatilu salatan waghsiru alqutubata aye juma salli janya aka kutuba surunya juma salli aya janya aka kutuba surunya adisay ni yiranna aya yiranna juma salli ka janya min fanate bo ciren ka sunna kono ciren ka sunna juma salli la waqtu dola na ye fatiha kala arakan folo abe shabbih isma rabbika ala suratul ala abo daka arakan fulana na ye fatiha kala suratul khashiya abo daka halata hadisul khashiya waqtu dola cire jumara kan fulo fatiha kofe abe suratul jumu'a kara arakan fulanna fatiha kofe abe suratul munafiquna kala donc lañini yeninde lañini te koy ka juma salli ka janye kata suratul baqara de ou suratul al imran lañini te oye adi say nyaayira ka fo hada madin fule ni ka kutuba surunyana na ma janya nafa fula bala nafa fulo alla nye mulla nas ate hada madin dogu kuma ta hada madin dogu ata nege bo ula ni mo min kan lada yede aka kutuba kasuru nafa fula bala nafa fulo ika kutuba ta nege bo mo ula fulanna an yastaibu ma khala iye min fo kutuba la mogo ba famu bese ka durusire una bese ka bo misiri kono ni fora abe tanga mogo bolo una uba famu uni fembe bo misiri kono kutuba surunyali ni nafa fula bala parce que kuma fule ni kuma janyana doro ado ba do cinyade ni kuma janyana kuma laban be hada madenyina a folo yere ko kuma laban bi nyina folo yere ko komi do ka kutuba bi eri kele do ka kutuba militi binani ni onaw do tabe tayere kele ni kola nununye kutuba sugu mununye ute ciden ka sunna kono ciden ka sunna kana kutubatuhu qashidun wa salatuhu qashida ciden ka kutubatu nye hakede ate janya na ba nege bo ate surunya to fana ni mo te fem famu kine ka kutuba ka sunna kutuba ka ke hakeye kana surunya ni mo te nafa surala kana janya fana na ba nege bo awa kutuba yire koloshi as-sajaw don betaw takallufu de ke ku yire jakwa kata kuma don do ewa kuma don do da nyon ka kutuba kono kayira doro mbese lugala kayira mugula mbese arabu kanna kutuba kala adabu toye kutuba kala ashirun baitu katoka baitu chama fo kutuba kono kutuba kala na ko ni site kutuba ka adabu ye ibe saka baitu kele fula fo ka kutuba la sahidula mi sajaw ani abaitu chama ni shiru chama kutuba kono kutuba adabu te kutuba kake القرآن والسنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتبا نمان يدي كتبا كني القرآن آية أني تيرين كسنة أني كمغون يامرني نما كمغو فتنيا كبو جغماما كتبا كان كنو نوندي بل ما هر منبر كوكا نو كيرا بوليتيكي فو يورو منوني أني جينا كو فو يورو منوني كتبا منكا وداو كتبا كوني الدين كودي قرآن آية حديثه الترغيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآن آية وحديثه كمغو لك نكتا بارا نيما دوما كمغو بابا كمغو بارا جوجو دوما كمغو نيامراني نيما كمغو فتانيا كبو جوما كتبا ينونونده epi kutuba kake fana ibe mi wakati la iko bange mugouye misali la ninkalo min fule kajo bidia bele ba min bu bolo bidia jugu min bu bolo ninkalo la ko maulidi kutuba kalana be nibe kutuba nyedo tamake tila pala sinyini natiye kutuba ukalla be ka minye maulidi ye ka kokari ka bidia ira jamaula ka kokari
kutuba ye wulude komi ni yaye mo bolo ni bidiya de do ube komi na wakati na ni bidiya de do kutuba kala no ka kuma ka bidiya yira nambe wakati min na ni kodo do be sunna do kanka ke kutuba kala una ka kutuba kala ko bange mo ye ube dogo kun kono nala ni kutuba kala no ye mun karatu min ye kollan kolo munu ye ko jugu munu ye ucarila mo chela kutuba kala no ka kala ola ka mo balo o ko jugula ambe wakati min na ni ko nyuma munu kanka ke wakati la kutuba kala no ka kutuba kala ka mo nyamar urula kutuba ye nununde kutuba te ka mimbari ko kana ciden ka plashi ko ke baro yore ko ke ko mi be baro de la bolo be fili kunkolo be fili hari berebe munun bolo mimbari ka berebe ube bole da yere la ka ke bolo fili biri ube wuli almon nimbe ni site kutuba adabu ye kutuba infana be kala de ngo kitabu dilala ninka سعود سريم بلو فقه الثامن في فقه للقطبة والقتيب كن يلا بوليه كتبا كفامو كتبا كفوتشو ني كتبا كفامو اني كتبا كلا نمي كتبا كلا نيره افنا كانكا كيتشومي كتابو نتو يوي كتبا كانكا كيتشومي كتبا كانكا كلا تشومي اني كتبا كلا ني ادمو مدون كاكا يلا kitabun de lalo kama nimbar ko kan nawte ko be arabu kando be paka yelewo aw man kam nimbar ko kan naw la halallaje do de militi binani do eri kele ite tafan shido aka kumawla ayi mun fo kutubala itodo ayi mo bali minna atedo donc kutuba toye ammar ibn yasir ka kutuba fule cire nyode fo aya ka kutuba kala ka surunya cire ko ni mo min ka kutuba ka suru ni ka juma salli ka jayni ka kutuba e ni nyeta man sede to eye famu bagade dinala parce que mo min ye dina famu no yele na mimbarika milikita ni duru kata mugala abe kuma dodo fe kuma min be mo nafa ni dina famu babulo miliki ni duru nabe o kuma yoro abe kuma fo kuma min ni mo ni obese ka bo misiri kono nabu nafa mi famute mo la ko ya arabu kammete doro ube place ni te doro kayire mimbalike miliki bisaba erikele miliki binani abe kutuba karate tafanyire dola na fanni tafayire te ye kuma ni kutuba wala o ko fe ciiden ko fatilu salata ako aye salli janye juma salli aya janya waghshurul kutubata aka juma kutuba aka suruna donc kutuba kala no kanin famude kutuba ka sunna yede kutuba ka suruna de kutuba ja allaban na mo nyina folola ewa kutuba sunna ka kutuba kala njogote de hadisa sahlu nana minna kutuba ka suruna ika salli janya infana akanate me ciden ka sunna ka de tumami muajo aye salli janya ka suratul baqara kala ciden ko afatanu anta ya muaz ako muajo mo ka fitina bagade ewa muna ete sabbis rabbika ala hal ataka hadithul khashiya wa shamsu wadduha muna ete nunun kala safula ebeta suratul baqara de ta safula ebe mo de fitina wa hadisa were nana ciden ko ayyuhan nasu inna minkum munaffirina wayede dode fajiri salli janya maju ta aleye safo salli de janya ka baqara kala ciden ko be mo de fitina wa cewore dode nana cide ma ko ne fajiri salli to e karasa kama abe salli janya liminke anye ciden ko ayo kutuba kala fanala amma dimi kutuba la ko bo ako ayyuhan nasu ako awmuhu inna minkum munaffirina mo dobe awla ube mo bole ka bo dina la de mo dobe awla ube mo bole ka bo dina la de mo be salli janyani mo ye kateme ebe mo boli dina la de janko anka jiyan wakati laba munu fuleni hari ciden tile salli janyani munun tumbe ke limaniya min tumbe wulu mo la alnya serenya min tumbe ninkene min tumbe wote sisa mo kalli mo ne kaddo mo kallan serenya kaddo banaw kacha haju kacha wadi ato ciden ko
akoni mugomi nibe mugode la salli falu yuqaffif salli ke salli nogomay salli nogoma min fana ni salli te surunya ko jugo fana ni ruku ni sujudu te dafa de salli ka ke chamancela ni mugomi be mugo la salli anoya kana salli janya ko jugo akana surunya fana ni ewa akadi wajibu ni ruku te dafa parce que kiden ko munen ko ka salli nogoya ni be mugo la salli ako ce korobo be suru au kofe haji tugu be suru au kofe bana bagato be suru au kofe mugo la fulu be suru au kofe donc wi ka salli ke hakke ka surunya na ko ni kelen be salli ni yere ajanya tugu min yi jake e yere ka sokono ibe nafila la bagara e wa qur'ana tilanche yere kala arakan kelen keno kan ini jombe nyona me wote kede no kelembu ka sokono adote sallere sufe nafila yere ke hari min ba ke yere abe sabbinu ni qul huwa allah ani qul ya ayyuhal kafir abulu de kala ka sufe nafila wala me akana teme mo nyede na temina mo nyi salli min be bangede ibe prena yede ibe bu min kalama beta bagarata ibe bu min kana beta yere bila ali murana talila tiden ka salli tugo fardawla min yi fajiri salluye min tiwalil mufassali sura surmun kaf sura jaw tiden tumbe ulude kala ka caya fajiri wala suratul khaf nunu kana amma yatasalun tiden tum ka kala tum ka can nunu de kono fajiri la kata suratul khaf kana amma yatasalun amma yatasaaluna suratu amma tiden ka fajiri kala atun kacan nunun de la don dola bisa ka sura janta na ya kadi aka shebauye na aka kalan kaca nunun de da fajiri la ode sunnai min tiwalil mufassali min yusalli fana ani safo tiden ka kalan tun kacan minna min awsatil mufassali sura surmu ulu fana ka tamance sauran kata suratul najiati la kana suratul duha kirin tumbe salli fana ani safo salli kacaya ni nununde wada to ko mwajuma munna ete sabbisma rabbika ala hali ataka hadithul ghasham munna ite ulukala safola ebe tabagara deta kirin ka salli fana sallina ka safo abenni sorawde kono awsatu al mufassali kirin ka la sara salli ana ka futuru salli min qisharil mufassali duguma soraw fana sora surman kirin bella sarani futuru sallini ulude kata suratu duha kata wa suratu duha la kana wannas kirin be la saras ni futuru sallini ulude kacaya donc nuko ika salli janya ni korotere kateme nunun ka salli janya ni lede ika kalanka ke nunun de kono nunun de janyali min ni sunna bebe وعن معاوية ابن حكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتسى رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتموهم يسمطونني لكن سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شمتني قال إن هذه الصلاة لا يسلف فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن حديث أحد بالجاهلية وقد جاء بالله بالإسلام وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان
قال فلا تأتوهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا تصدونهم. رواه مسلم. وأن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أرسمنا معاوية بن الحكم السلمي ويوكا قبلين ألك جيك بوما قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفني نيغون تي دوندولا كو علي باكي كسالي كفرالا كتشيدنكا يجي أتسى الرجل من القوم كنت صلينا تشيدو تيسورا مغدو تيسورا كنت صلينا فقلت يا رحمك الله ماوية كو تشي ما كو يا رحمك الله لكي هنا بس ماوية بن حكم ni nya soro fana le don ton kura de do silamiya la ate silamiya ka kirudo silamiya kono na ni mo min ti sora e yere be se ka fo alhamdulillah min ti sora kito sallila mi afo ida jukuro mi ate daga mo ka fuma ko ya rahmukallah parce que ya hada madem kuma de sallila alhamdulillah o be salli kono suratu fatiha re badda min munna alhamdulillah o be salli kono o jikru min o be salli kono me yari hamukallah kafu min be ifule ka kuma mo de refe o te fo sallila ale ko yari hamukallah le tado faramani li qawmi bi absarihim akutuma me alayyin ninke be ya nyafila le la kale laje parce que c'est bon to baro ye kuma min fo ninte fo o fana be sallila be ya nyafli alela kale laje فقلت ما يقول لكم أسكن أمياه أكو أبو ما دون سروري ما سانكم تنظرون إليه من بالله جته أين فنفوك تصلي لا أتادو كفوه وكما حرم إليه تصلي لا أكو أبو ما دون سروري أقول لجمنا فجالوا يضربون بأيديهم على أفغاذهم sebo kera ubu bolo ke ku woro goshi te kwa kadade ubake ku bolo ke ku woro goshi falamma araituhum yusammitunani akotuma minyaye ubebake kanyini fere konkin dade lakinni sakatu nkoni indade tuma minyado ku bake kanyini fere konkin makude nyimanku falamma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam akotuma mi ciden nya ka sallike ka salliba fa bi abi huwa wa ummi nim fana bi arabuka kuma wula nubi bonya ko alaye ciden kuma boni abai afaye ka ciden kuma boni abai ma araitum muallima qablahu wala ba'dahu ko alema karamo shiye min be komi ciden nye amakaramo ye ciden ko fe min be komi ciden karamogo min be hinna karamogo min be mogo lakala ki faamu nogoyala ko ale ma karamogo ye komi cide ama karamogo nye cide nye komi cide nyogo ama karamogo ye cide kofe min be komi cide nyere ahsana talima minhu ama karamogo ye ni akakala ni abe mogo lakala kala nchogo nyumana ka cide mbo fa wallahi ma yakun kallani alai ma kaharani amane karaba mana ama perenka kwa ama perenka wala darabani amin goshi wala satamani amin nani ciden ma pereneka amin goshi amin nani qala ciden ko inna hadhihi salata la yusilu fiha shay'un min kalamin nas aya futukodi ciden komma akon mawiya akon ni sallimi fulani nye hada maden kuma tenya la koyi hadamadin kuma tenya ni sallila innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an ni salli de doro subhanallahi fo ibe subhanallahi fo ke yoro dola ibe kabaru fo yoro dola ibe kalange salli ni ode aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ube cide nya fo chogomi innama qultu ya rasulullah ma wiya ko ale ko alaka cide ma alaka cide inni hadisu ahdi bi jahiliyati awa
ne boto kura de do jahiliya la de mana ne bore jahiliya la mame boto kura de do jahiliya la wa gari jaa Allah bil islam ala fule kanane ni islamiyai kan ne do islamiya kono wa inna minna rijala yatuna al kuhana aw kanto jahiliya la mo do tumbe awna ubeta kolon fili naw shagare de qala fala tatihim ciidon ko kana takuruna fili na shagare qultu minna rijalu yatatayyaruna ako ale ko ciide ma mo do be awna ubetere yake de tatayyunu munye kafiru jahiliya la nu ba fe kado kodo la ube nu ba fe katama nu na kono ulila ni kono pana kata uka kini nya fandela a ubafo ko nintama ko akari ubi kono pana atilela kata de a ubafo nintama kadi a ni kono pana apanto atara e wanuma yan fandefe ube sage ubafo ko tama te jawulula ubi ni kono pana ka sage ko fere a ubafo nintama te jawulula ube sage ube ado kono kashika ni kono kasiruma kasi sugu dobe na yoke ubafo ka hera bala kasi sugu dobe na yoke ubafo ku ka hera tala tatayuru yeninde ari dondola buna bas ani do sigile kono do kasira ati ko khaira buna bas ko la khaira wala sharra ako hera tenni mbolo tora tabolo kono do de kasire do sigile buna bas kirefa ko la ka hera yala ka buna bas ko ako herate jugumate munna mana herate ni mbolo jugumata bolo dam fendere doro kono de do tatayuro de kacha mugo bolo sisa do ba fo ambolo ni bora ibeta tungona ibeta fenyini na koni ni nyakele benay kasagi ko sugute dia do ko marsa unde jula miselu do be ni mo do nana ka kiliyan folo ko ewa juru do na woriti bolo hara do mbada dalen bala a ko ntesega madda tige folo ko ni dati garani juru ye ko tile bebe ke juru de madda tige folo ntesega juru do ila nunu yetere ya de muso sugu do be tamanse sugu do be ko no yera muso minai kana furu ku tere bala do ba fo kon nin kalo masina ko furute ke ala do ba fo kon nin do masina furute ka ala do ba fo nin do masina mogote tamala do ba fo nin do masina iti kundi nin beye tereya de nin be tereya atebe islamiya sariyala kalo munu fulen ninye do munu fulen ninye nunun be dara e hadamaden kan nafade kama nin be danfe ala yuda ede kan nafale kama ni esagira kasira ulunye ka tora ke ulu bolo ka hera ke ulu bolo do o te fendo mbali ni mushriki yani jahiliya wa amba aishatu jahilu atumbu bolo ko sallinchini kalon ko ni ifurula ola ko i cheke ko i cheti kanu o tumbe jahilu bolo atumba do bolo ko safaru ambora kalomina ko ni ewa ifurula ola doro ko i chete kife ko tama teke wala cide nana kanimbe ciya silamiya sarana kanimbe ciya an ba setu ko mogo be min fo ko sallincini kalo ko ni furula wala ko ice te kife ako cide nyale ka furu siri sallincini kalo de la cide ndo nani ale ya sallincini kalo de la muso cide ka muso la nabe min fe ko me ale an ba setu yo kuma sagu tulola de an ba setu cide nya furu sallincini kalo de la salimata ube sauda udola kele cide nya fana furu sallincini kalo de la ayan bai se ta furu siri kato sangulon fula de la adona nae sankononto cide nya bai se to furu siri kato sangulon fula de an bai se to ka sibe sangulon fula sangoro de la aya furu siri kato sangoro de la me cide donna nae tuma men bai se to sera sankononto cide fatura kan bai se to santani segide kasito santani chege awa ko ciren ya le furu siri salincini kalo de la kadona salincini kalo muso site ciren ka muso la be min fe ko me ale
donc nun ko munun be jamana kono tereya de do e wa do fle ni dugu jera ni ya fo ama nyeko ati lamina ko ale ma nyeko folo ati lamina ati ka folina ka salamu bilaika ka duwawu kiye dugu jele ko ala ki kisi ala ki tanga ki kisi jene lagara e ka desira ko jabi ko nyama ko la hawla wala quwwata illa billah tawhid baliyam mani de ni ma ala do ni ma nin tawhid do ibe ko mi bagande kungo kono la bagani re kawsi yow parce que bagan dara min kama bodo mais e dara min kama yimodo donc ako wa min nar rijalu tatayyaruna mugo do banna better yake qala jaka shay'un cidin ko ye fendo de yajidunahu fi sudurihim ubasuru biskun kono de fala yasuddunhum na akanu sagi kabuka barala abekum ni hadisa wala na man radatuhu tiratu faqad asraka mana mugo ni e bora sisa ko ibe tayoro dola ini nyakele benna aya soro e ya do mugo bolo ko ni nyakele benna ko ikatilete dia yala ni ena benna ko imbe na ibisukun kono batena ube nu ko ni tamanse be muso min ni ya furu tere mbala ni yo muso sugu yo tamanse bala o ka tere yami ya fa be ni biskun ko batena me ciden ka wakani balika furu inade ko do rabi so mi biskun ko ka fu nu ko ni ewa ni nimbe na ikana ninke ube ni nimbe ni na ikana furu tere bala abeni biskun ko me ciden ko kana esage ko bai ka kisage ka boy ika ko inkeli dema ni tere yin yin kera sababu kisa gi ka boye ka ko in kelima duriya fulana faralaka uko furute ken nin do ina e yi ka furuto ya ala ya fulana faralaka uko furute ken nin kalo ina e furuto ya ala ya fulana faralaka atiyaratu shirku hadisa dola ciden ko tere ya fulan ka foya de tere ya fulan ka foya de ko nun be foke abi dusukun kono na kana ebali ika kuma foli la kana ebali ka tetala de na yibali doro fulana faralaka ni hadisa muslimin hadisa yumbo hadisa ina famu numbala hadisa nya iranna ko basi tala mogoka akol laje kito sallila haju kama masala hado kama ube haju do kama abe daga ikere ulaje o de la munye parce que c'est bon ubeye unya filimawi ala kalaje abe do kinina abe do numana uyu nya filala kalaje sallim masala kama ube haju kama ki kere filal laje kini ube numa basita la haju kama hadisa yo iranna sebo yemawi alaje mechide mayiru la ku kasaletiana minni haju ni masala hate nyuma yeminye hada maden jole isu jiroro laje sunna yeminye ni be sallila ni jole ndo ikasujuru yoro de laje doni ko baw doko inyetile iko laje ko malik majabi malik voka kuma bunu semini yo fulabbe ko akoyuru wali benin fulabbe na kadiye inye fela laje na kadiye ewa ikasujuru yoro laje ni jolembe sallila mais ni sigilembe sallila bin semira mo la lebe min po ni sigilembe sallila ni be tahiyadela doni ko bat pancama bebo ka ni be tahiyadela ibulon ko ni mi samato fule inya yeli kadda odela ni be tahiyadela isigile sallila be tahiyala bulon ko ni mi samato fule inya yeli kadda odela bo ale baka fana hari sujudu fulani nyogonche parce que ale baka ka fatawa kono hari sujudu fulani nyogonche bi bulon ko ni samade komi tahiyala be sama chogomi wodi ato ako isigile tahiyala ube isigile sujudu fulani nyogonche akoy kan lajjali kadda ibolon ko ni samalende ma inya kan nyale kadda odela abi hadisa in kono tuguni ko ni bara fitini ke kito sallila fote bashi ke ika sallila parce que c'est bon kera ubu ka bolo ke ku woro gosi uka salli matiya bara fitini no kera sallila bara machaya ate salli tiya mais ni bara chayara sallila de abachiya mais na machaya ta tiya parce que chide sallallahu alaihi wasallam dondola chide be sallila amba aishatu bora bonko no chide be sallila ka chide to sallila datura amba aishatu nana ko abe dayele
adesra ka dayele ciden tamana dabe ciden ka ni koronya fandela ciden tamana kata dama ka dayele amba sheto ya donna uba funni al amalu yashir asabatira fana umamatu ciden ka demuso o fana ka demuso do ba fu umamatu ciden de lakota atna tara misrila aba bolo sallila na jolendo de imba bolo ni ciden tara urukuni sujura ba shigi bon ni ciden ye mbe wuli abe wuli na etukuni ciden yo ke ka to sallila donc ba fu nunu ma al amalu yashir ni ulu ke sallila ba shitela ate salli tinya mais nyuma ye minye seba ufune ka ewa bolo ke ka woro munun gosite tuma mi ufana yen ninke ciden yu bila shira akum munanya awye abake ka bolo ke ka woro gosi mugo min ni fenya usoro sallida falu yusabbihu rijal wa yusaffiqu nisa ni kodo ya usoro salli haka na kenin chokolade min ye chewuye au kafo subhanallah musude ka tegere fudu ka kete ni fenya usoro sallila chewu kafo subhanallah muso ka tegere fo delila be hadisa inna ko min ye kuma sallila ate daga ni mo min kuma na sallila ate daga ka kuma sallila ni kuma na sallila ki tude e ka salli be tiya mais ni mo min kuma na sallila inina na de kuma na ube eta dode e kuma na fenti ka sallila parce que moi ya fula kuma na sallila me tire ma faka sage sallika parce que atado de aka salli matinya ni mo min kuma na sallila le ta do de ko kuma be salli tinya salli ko fere ko karase kuma na sallila ko ne tun taro ko kuma be salli tinya fenta ka sallila akube na nyina na de akuma na sallila fenta ka sallila ube fendo de na chumo ka amma shika sabali akuma na fenta ka sallila mana fengirima do na bimo ka ko tanke femmin nya ewa enchunaka amma shika yeremina ayennin kuma fata kalama yere fenta ka sallila men ni yere tuure kuma na salli be cinya men ni nyina na de kuma na ube kuma na e jahili da itaro ko kuma ba cinya ube kuma na de kuma inna na ka tu ka de kuma na ka boyma ka sorima bo kalama yere kon kuma na yere nunu na nyona te salli cinya mun ko sola ko la yuwaqijukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yuwaqijukum bima kasabat qulubukum ala ko qur'ana kono ako abe kalini mununke ni kalini munun mabbo bisukun kono ni ala tawmina no yede me kalini minni abora yire bisukun kono ya Allah nyini ka fo ne ala bawmina no ode donc hada made kuma bori la ko ke bori la ni kala nyini te nyina na de ita dode ube aye ikenye ka kede fenti ka ola men ni ma nyima be tiya donc abako bi salli wajibi fana fule ni mogo ya yere tugu ka salli wajibi do toy salli tiyana men ni nyina na ka salli wajibi do toy sujudu ba furake abi hadisa kan nafawla husnu ta'lim an-nabi sallallahu alaihi wasallam ciden kan mogo la kala nyuma karamogo nyuma ya hadisa nyo yiranna de ciden bo mogo la kala kila dunya ni nogoya de ode ciden ka kanda sirai kam mogo la kala ni nogoya ye ode ciden ka kanda sirai ciden de fana kera mogo ye akam mantonye nan kan kala dege akaka hadamade ika hadamaden kelenkele ika jigi yorola ika jigi hadamaden kelenkele min kaka abara nyogonyani ode فالمعاند المكابر يغاتب بخطاب يليق به مغمني كان نجلنده كاتي مغمني يربونيا بغادي نيبو كما نيغونيا دي مننا كاكا والجاهل المتلمس للعلم يخاتم بخطاب يليق به جاهلي فنا نين be doni nyinina ale ta dode abe doni nyini de la ibo fana kuma nyogonya de ani kuma nyogonya min kaka ya dun ni jahili de kan na gelete yere bonya bagate mi ata do de nimbe cinya nyini de la nimbe doni nyini de la o ta yira la ni nogoyai kumo fini nogoyai ni nyekkan na gele de suni tile nimbe faya makotala
kanna gele do yere bonya baga de do ni be o kuma nyogonya o fana kuma nyogonya ba damade ale ni kuma girma min kakare ani kuma chugo min kakai bode ke kanye sama hikima yode o hikima yede dro ko min kaka chugo min kaka chugo la bena mina chugo kanna gele yere bonya baga na mina chugo de do jahili fana doni nyina ya amina chugo de do harisai no iranna abe hadisain ka faida wula ko salli fuitenya salli la hadamaden kuma shi tenya salli la salli yasumana ne fode ani kabaru fo ani qur'ana kala aw kama qala alayhi salatu wassalam wa salatun kama na'lamu fiha qira'atul qur'an kulli amba do chogomi salli qur'ana kala bala salli kabaru fo bala salli tasbihu bala salli du'a bala salli tahiyya bala hasiba ma huwa ma'ruf inda almuslimina min donendo komi min donendo silama ufe hadisa ya iranna as-sana wala al-wa'ij ja kanat iddatuhu ja'idatu wa laysa fihi unuf hadisa ya iranna an ka wajibi kinu ka uftanu ka wajibi kilatanu wajibi kila minna ka wajibi chugo kanyi wajibi chugo ate ewa atani dimini gelayai وهذا يسجو أهل الواجب على أن يلتزموا بهذه الطريقة دونك بك السبب كواجب كلاو لا سو دونك ني واجب تشوغو من فلان ني فنا باتا كاتي كومي تشيدني ماويه بلا سرا تشوغومي اني امبا اتا حديث لا يرومي و ميني و امارو فنا كتبايني كتباي ما جانيا kuma fura kutubai na mundo na mu bisukun kono famura foko amaruma ika kutubai nyana ika kutubai ndiara ika kutubai mfamura hari tunka janya ka wajibi kila utanu puru ube ojogo wajibi kila mimbola hala nyumana puru ka ewa kuraji dama ka bilasira ka kuraji dama puru akato o wajibi chogo ka okanyi hadisa inyo iranna mawi aka hadisa shiyagu ayo yiranna mawiya ya fa ka hadisa kono silamiyan min fulani nye ala ka fonnon shiriya de do numu min tumbe jahiliya de la ala yibo o jahiliya la ite fuyi do dina la kana ike dina mai ka ke silamiyan waye herade wodi ato mawiya ko akunne boto kurade do jahiliya la de ala fule kana ni silamiya manan tumbe jahilala ala hinnana kinke silamai kanani noroy ala ka fonne sira de yoye wa manna Allahu alaina bi hajal islam ala fule kan nema kanye ni islamiyai wa huwa an-nurul mubin ni islamiyai noro bangalendo wal furqanul azim ni islamiyai faran fan shabbele bele bade nabe hada made nabe faralike fa bayyana li haqqi min al-batil ni islamiyai nana katinya bange kabongalonna wa bayyana nafi'a min ad-dar ni islamiyan nana fin dina fa ko jeye ko bange kabo fenna min bi toro wa bayyana al-iman min al-kufri ni islamiyan nana kaliman ya bange kabo kafirala wa tauhid min ash-shirki ni islamiyan nana ka tauhid bange kabo fulan kafo yala ila khairi zalika mimma manna Allah bihi ala hajil ummati bil islam katan nunun na nyogona alayi funne silam min ken nim mantoye nin islamiyai o ko fe mawiya ko akon mugo dobe awna ko beta korona firnaw fe korona firnaw yemunye mugo de do ni shaytanu de be barake nyogon fe shaytanu munun be yele nyogon ka kata sanfe ala be latigen min dim malikawma nuye o men malikaw ma ba fo nyogoni o bode porti una bejigi uni mori min be baraka nyogon fe uni soma min be baraka nyogon fe uni doma min be baraka nyogon fe o yettinya kele min mesante o boto fo o ka baraka nyogonye setani be ta fo ka baraka nyogonye aka baraka nyogonye fana ni mori gana do soma do doma do abe galon kemetige ka faraka tinya kele min mena ka bo sanfe abe galon tige galon keme tige ka faraka ne mogo nyate galon keme ina de tinya kele munun be fode mogo nyabe ulu de rube mogo trompe no de kasoro chire nya fanye sallallahu tuma man bai shetu ko akko kulun filina be chogori chire ko leishu bisay chire ko kulun filina te foye
an bai shi ko be kuma fana do fo be ke tinya ako o ye malike ne tinya kele min be bo sanfe de kafu ye u be galon keme de tige ka faraka me nyogo nyatu ka galon keme na u ka tinya kele mun be sawama o de ba ke kam go be fitina awa ciren ko fala tatihim kalimatun wahida la tatil kahin alkuhan awa ciren ya kuma kilin da foyorola akwa akana tu sigare وهل نجن أن معاوية خيره من الصحابة إذا قال له رسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل أن يفعلوا كلا يالا أنبا جغني معاوية أيوة أني سيبو تو نيشيدن كو أكنا نينك نوبا كوا لا كلا وتاكي لا تفعلوا لا نجن ذلك فإنهم ليسوا كحال كثير من الناس اليوم أنتم أخو جغني سيبوية كافون نيشيدن يميفو أكنا نينك نوبا كي أنتم جغني سيبوية سيبو توكي كل مغتشامن كلا هلبة تغني سانسيسا يكرر عليه نهي ولكنه لا ينتهي مغتشامن فلسيسا ibe kuma sage sagaka kafo cidenye nimbali mi atabila ado yere bi nyaga bode ni ko ni haramu lendo bi sini aba yere ke kana nyaga bo kana yere la ka kinyana e me ibi yere de kaw e nyana iba ke ka wajulu kala inde nyaga bo min yi bila sere nyana ibo de nyaga bo ibi yere de kaw parce que alaye min bila aleka ayofo alabo baraji sabale ala ko ale ka cinya min fo akan yamarin min ka balil min ka le ya take ale ka baraji be sabafe alafe me emin banna ka ke junubu de be sabe parce que hoja jora eka kaba junubu de be sabe iye iba nyaga boli min ke fana o fana junubu wore de be sabe iye ibe jonka wala ayre ibe yere de ka ciren ko fana ko kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin akunne kam manton be ala babel lafiya fo bangeli kelaw o ko bangeli kelaw munye akon mo min be junubu ke keneka e yere bado ni nye junubu ye ni ala soso de ibe sage kata wajuru kelaw nyaga bo ko kelen ke kanu do koro ka ko kelen ke kanu teminye koro iba ki yere de la tanka le ya tafo baraji sabira alai huja jora eka eba nyaga boli minna dode ba ke ka farika junubu ka kata mo chaman kala halai minde eba funni mani abake aw yeta awwal ube beta hadisai mudo fe ka yele ma choko ya dola ni ko ciden ko ni mani ulumbe ta mudo fe ويقول النها للكراهه النهي للكراهه دوبا فها تشيرني بللك نياري من مكروه دو حرامتو والنهي للادب تشيرني بللك نياري ايام بلالا pour kan la dabuda ma haramuyo aw li khilaf al awla ube tshirnyi ninkere ne akoro de ni ninke akanyi har ni ma ke fana bashi talo mas bah jalika akon nunu na nyoro beta boda abe ko bunu siminu yanka wakati ka doni ke bagade yo abe kuma be jamana inde kono ya kurona ayaw fora doro boda de be nyinu karamo yere fe ha boda de be nyinu ka ayaw koroke korowore nini aya kala nyini toye ubeta hadisa yele makka ke korowore hadisa kala nyini te minye wo wafo ni haramu minye aya en kono korode makarhu har ni yake bashi tala ube ni korode adabu ni mo min tunchera ka toya kanyi mi har ni yake fentila ube ni korode do dron iye nyumande toye doro me fentila بيتان بودا سعود جني ثم عالمنا الكاهن هو الذي يخبر عن المخيبات في المستقبل أكو كوفي كادو كلهم فينا يجوني مغو de ko min bena ko dogole min bena na ko alebo nyini ko fo mogoy o de togoy ko kolon filina ninde togoy ko lajele kala ko na ale ko alebe kuma ola الحال مؤمن بين نون كفنا وإذا أتاه الإنسان فله ثلاثة حالات مؤمن بتا كلون في نفسه مؤمن بتا تراب دانو في مؤمن بتا موري غنن لجل كلاو في مؤمن بتو سغره مغو سبد لو كلا هلا الا هلا سبد لا هلا فلو إكنا تراب دانلا إكنا كلون في نلا إكنا موري لجل كلالا
iya nyinin ka ika kowla aye min fo ima dala ika sallite mina tilebinani mani ata kahinan fasaddaqahu nisi lam tuqbal lahu salatu 40 yawma kidon ko nim min nana ko no filina fa nana sahih muslim kono iya nyinin ka ika kowla ayo fo ima dala de i bole ko mote galon tige kanimbo ika sallite mina tilebinani alamma koti ka sallila ni tella hala fuloy الهالة الثانية أن يأتيه يسأله ويصدقه لا هلف لنا إكنا كلهم في نفسه إكنا ترابد نفسه إكنا مورد نفسه كنا سوما في كنا دوما في يعني نكا إكا كولا كود ولونا أيو فو إكو تشنيا دي تيجيمان دي توكا سوكونوا وينكور كنو بفادي ode yidabala mena de ayi soufe de befa ye tinya fode nko hari ne ka wuli ka sallaka gelemma ale do min kera tiren ko man ata kahinan fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unjila la muhammad ayem min fo dara lay ko tinya qur'ana min jigna muhammadu kay kafirana noye e bora islamiya kono ita wakati kolon filina koroye islamai meyini kafiriya sagira mo tara kolon filina ninin kade ika kola yu laja ye min fo iko cinya soma de ko cinya doma de ko cinya turbu dana de ka cinya i kafira ni qur'ana i bora islamiya kono aya koso qul la ya'lam man fi samawati wal ardi al qayba illa allah ala ko dan fi cité sanka bawlon fulan duma ko lon fulan mimbe ko dogo lendo ni ala kilembe wute ni doma ye ko dogolen fo soma ye ko dogolen fo mori ye ko dogolen fo e dara ola ibora silamiya kono i kafira ni qur'ana awon balmu hara adina fura kelikira munu fa ruqiya tigu munu fulani ne ko rube qur'ana kala mogoka ni ye qur'ana kala ko jinna kumana anenka jinna ko nani mori mashina de be barake nyogon fe jinna ba fo karsa mashina de ne bilala jinna ba fo am mo keme de bala nin be ngalo abe chinyale abe qurafata be dajali ciyene kala wode do ube kabila munun bila nyogon be furu munun tige ka furu munun gurja akacha jamana kono de dajali tubo ciyene kala tubo don ka banyu ko ni alanya sirenya bila limaniya bila setane be mogola eye qur'ana kalaka setane kuma na nenka ikanka setane nyinin ka minna folo eye silama ube te silama ina kanka nin kuma ude fo menna ko bedo detaila ko e wakarsa de kun kana dabali bila ni mor wi bafu idade mi nyinin ka ye galon tigalade jinna be galon tigade jinna ye galon tigalawde mo kana dawula de ka kabilo bila nyogona ka furusa ka e wadugumo bila nyogona donc mo ki yere kolosuma abe kolona filina baraw an kan yere kolosuma al halatu salisa mas fulana fawe ni dara la doro kera kafire al hala sabanna an yishal al kahina li yukazzibahu ka kolon filina nyinin ka puri ka galon tigaya e tara kolon filina la puru kata maloya aka jama nyana de itara nyinin ka fendo de la ayafo iko ye galon tige komi doya de laka ke doma muso de do aye mori do de wole mori gana do de wole kaka kibariya fo ko aka ko la jella halamin ba le ka lebete telefoni la ako telefoni tige mba la je ko fe mbi wole ko fa ya wole ako mbal ma muso ta ka gele ko yi iwolo ba yere de bino fe iwolo ba yere de soboye ode yimina ako sarakata la ako saraka bala ke ibena ni misikela ni wabi woro ako karamo ke ako ntigerila galon tigela netimbado yere depuis ne fitini ne basara e ba fo ko ne ba yere de soba ko yemina wala ni mo mi nyini ka puru ummalo yado ko ka galon de yira bashiti ekala parce que ti de yere ibn sayyadi cedo tumbe ciden tila ko ibn sayyadi ale ba fo ko be ko dogole fo anana ciden madondola ewa ciden ko ne ye fendo de dogo inyeya ibadowa ceyin ko dukku ko ye min dogo ne dukku kore mun yanni dugan
ko sisi de maranya wa qala lahu nabi alayhi salatu wassalam ciden ko ma iksha akoy dogoyara falan tawudun qadraka ibi ka jamfam min ne kana sage ka ke galon tige ni medne sago enye ya pour ni nanan yala ibado itado ye galon tige ye min fo ote awai kam ewa i dogoyara ibi ka galon min nati ibi ka jamfam min nata ikana sage ka ke mola de donc la hala sabana fuleninde ni eye lajeli kelaw nyinin kade pour ka galon de jowula fenti ka wala o ko fe ko atiyara atatayuru ha sani ankano jakas shay'un yajiduna fi sudurihim fala yasuddunhum o me cire nya fo hadisa in kono hari mitre ya ni mo minni abe mo min disukuna o konni ko sugun aywa ni ndo masina kunte di ni mbonda masina tamateke ni muso masina kana furu kana barake nuye cire ko kana barake nuye hari mu bu disukun kono u dono ndi disukun kono e kana barake nu u kani e sagi kabu ka kola atiara o yetere de anyo o chogo yafo dobe kono na pana katanye fe ubafu ka hera benina kono na pana katan numa kinina ubafu hera benina na pana katan numa na ubesagi do ewa hada maden tege fara debu dilole mo kam mobilula ko obeke sabo kikisi torama do be nya dilo kanya dese ko mobilula do lemburu debu bulo kam mobilula ko ni lemburu be bolo ko ite accidente mobili joli binendo ani lemburu binna lemburu doni yere mobili na binna o joli be yesirauka awa do lemburu kisew de bu bolo de ko ka o toy bolo mobili la ha ko e way ka mobili te asidake ka soro ni lemburu kumuni kam mako jora yere la na muruke ka tige ka barake na ni te haklinta nyaiwa nimbe fulanka fo ya nimbe tere ya nimbe sebe dilo mogo ka bitigi dawla sebende be mogo ka bitigi dawla beta fenya na made ka golo dilay mogo ka bitigi dawla fenya na made nye mogo ka bitigi dawla beta tegede ni beta nya de say ni mbeyede ko kikisi nyewu ni fewna nunu betere yade adama den ki yere ko soma o balmo me wati feyma fayda nunu mabba o kacha kwa me yankor ya ko wati sera wala yangar jage yendo nununde la ambe min fodoro min tawhidi khalasile ala ko ono yanye nin ko sugu munumbe mo ka hakilila atriya nunu alla jali nunu afulan ka fuya nunu donc hada maden ki yere ko suma hada maden ka alata ka tawhidi ta la fa cité tawhidi bo tawhidi tigi mo silla fa lenta ka nyana ma ya kono ka bo min mo man nin tawhidi ta mo si segenente mo si haminente mo si dusu kasilente ka mushriki bo ni tawhidi ma yebolo ñun de la ko fo hari ka kanna doloki be siranye do fule wiri ye doloki sa ani doloki nyelela aka moto ka sinya folo wasidan kera fulanna asida kera sabanante kala ko ni doloki mani aba monto ka da kerefe su fe lumugo atesika teme do kerefe abe su beke kulunkulula su fe lumugo fana manin famu atesinogo su fe basa atesinogo ka sofe basaya ka sokono ko ninte kollan kolay abe samana senkelen de tare be bire fo o basayin ka faga de no ma faga te da koy ko nana ko do de kama basaye basare damfinde do ale be sira enye e be sira alenye ni ka samara senkelen ta basana yire nyini ni e ka bire ta basana yire nyini e be yire nyini basala basaba yire nyini ela la hawla wala quwwata illa billah ni tawhidi baliyani ala dom baliya de ben nunun la sem goma ala ka tawhidi kala silem bilan sukun kono subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk